出国那个schlemm中农山希嘛。Ubah samlin malngyang ukertong ke NPP na Soyong constituency, ulalay ban thep kerteng ha office Deputy Commissioner East Khasi Hills District, minta kasingi ka Sautarik ubanay rempang arajar arpulay, harengkat ka jing senran lang kinong kersan kibala poi palat hajar ngut kibala mi na yeng sa jong u. Dia letih juga, kumu wamale wala sepi sedem, kalau terima habat pajak, kalau nasilah aja pajak, kantam ki baduk ki bakarduk, cekum ta, ini pada cekam tu cuma, cingkala fokus kursi kalau sibun kalau dihap, cekum ta, di pajak ki air saya, cekian, sampai sisi election. Kursi saya yang letih. Arpausan sedang mensua kadang hajing cat, hajing pat, hajing pra, hajing sencadon pun, hajing penihar pun, dan hajing penpat itu semua ditau berkelapais. Hadirin dalawannya san sedang mentah, kelapah, berkadon jadi sungsuk sungsai, ringkat keroi kita. Jadi hajing keranjung baik siar dan bakajot, kalau kebabaklah, kaya naduk bawan mengamta, nadu arhajar khat riu agak baik election MDC bat arja khat pra umamale mantaka soyong konsi klade ke batmai kendesu tu bari mah baik saja vi kani gapen saya kata ling bai pesatra jong u afram arja khat pra wang bai mehe jongi ilalong experience temanta arhajar apulai di paratra jong ba HDR I ong bau blay ba kerkui I arp santri kisnam ba kipay ba lajin mentah kata kam longshu ide bensong dan belum dia ngayo I ba kentu ya ba dia kan hai I ban pin bet suai ka yin kasam dia nga ba de kum UMLA dan secara ka konstitusi ka yin kasam kam bet kam ha kumno konsensa tu dalam ni pa kumta masaude bo dia apa de kecingno asut kerta badai basautu ya kata kebangaru kum UMLA kalau lep hai ya kata bad ngam semlat put yanu tai dan ini tidak sini piong ba ide se bilap ba ini jibun kiso kere kotong baikun persya berfi bak bo se bilap injun iso ini takisya kai bebidan mo ki garnyeng garnyo jong se bilat ka yo riu badap cendran yo riu batrai ya kam arol ka jing yesha bat ka jing lan lade ka jing ai tilot kum uding se bilat apa ding ka jing len sop ka sngi slap bat kria bat ka aryong bat nga ngalong tawe ban trai sitom bat mi sibun kiso habe dei ka umbam umdi ka surah ka skim bat banyarap ikibri ki batuk apa kursi unia kan deng sok bami apa bilat Hagajo kasngi ubah kansing lensiang ukertong ke NPP na maukun raw constituency ulalay ban thep kerteng deka jing senran lang kipat ba kibala mi deki kali harengkat ke jing perta haga simbol jong ke kot bat ya deka kejat haba mi na office Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District.
Kalau kau ni kalau mana ya kalau komen boleh. Nangka kau sila sila apa? Sistem ada dah di hambat king situ. Kaba kam jumpa kai pertai kalau pun kam jam bulan ketika kita jumpa kai pertai pada dia kam jam sama kam jam nangka sudah pi hakaji i jumpa konsumen kumba kalau mentah bagi pajba tidak ada budget pun kau beli Islam ayai ba amat ya bau pajba lajir untuk kumba kalau konstruksi dan rai ketika dia nanti jangan i hadian bayi ba kayak mat yang mungkin pajba pentas ada cincin hati ni dia nanti juga menit Islam berpol lagi dengan syubi ketika lempung tunggu langsung senang try jaga try meluk nang kita prestasi bangar nga persanglam bentong ye gede kam namar bagi don kam ngipun sama di bani sama na gede kan yo na kalian juga su long bagi ai ke persanglam ki long kimi ki long pa bagade ke jingit ke fi ke surit na terpan bakin island na menga ku memeli agani ka kenting ba menta bat ke jingkela ka bangan wata long la de ja banga job pun memeli kajing angnut ke banga don kota galong ba di office sarkar pun berkundi ke PHE haka bas mesti jongi kampat don henry nganget pada kajing job tengah pun memeli la di pai ba kini baro kin sa ulong kita gede kajing angnut di banga don pun memeli la di pai ba Kumjuru ki pajba ki bala aplepa plau jong ke Deputy Commissioner East Khasi Hills kila kedup ye ubak ransom sutenga ukertong ke NPP na North Shillong constituency hadin ba uladep tep kerteng da ke bayat da ke kejan hadu ying sa jong u hamaukar Kejing kermen nak mentah ketika sengi mentah kedon bat nak kalian jonga
kemolaong mene dah kejing kersian jong ilok jangan nata ki baying besen ki perlok jangan dan me badan bahab man tak kibudan siti sebaru abang ini kejing kersian dah ni perlok kini perlok yang bangan kermen sispa bagi koi cakap bat ya kermen bro tak kejing punya kita boleh kata kadai kabangan julek na dum suaman pensua pangashani ang utray tadri kaman ke joplay kejing kermen lay kadon Ong horor kena. ha kejing sisa kani kejing kentho long nomor bakim tip nakta kada kentho sangali su ai kopi ndri jing sa nakamenta sanction ki ai be shikishno befer nakamenta kani ke skim san pokra panyung mreu lang la ai shiki kendai teli kishno but ndai ba ai sanga janga kisu ai kopi namar banga banga ya keren mo si namta kini kishno namta ni skim kabaki kishno gidon kam ndai ba ong ai kopi bangan niok mentoy banga ndai hakajing sisa ai kopi tang bangan tip namar dei mangawi keren mo siam Jika ba alat tri dei advisor am jong siam ngalengok kan fi Misyo. ngalengok kan ladam dei syuk makna dei x advisor jong siam dekat ke level jong i kamot ba kadon ha ai mo kejing duna te let's say ka government kalong hadu kat niru kum ginik advisor bar nga kermen skam ba mo ladang ngin poi sakathong tang kawai ke parti kini hi kenem jiasu te nakaliang jonga hangani ke por mo kemen nomor ba nayo pensai fi kawai fi konstitusi jongi kedi konstitusi ka ba kibriu ki berkhat ba kadai jabing jong jat menreu Ndrai hadin bangala tari mentala sistem tam. Nasyam ba kabadon kam tak mata konstitusi jongi kadai kejing bomyo kam yo jam jongki samla. Kani kadai ke bahakmat But lada pipej menta lebih keren menta sepang kani ka isu kejing bomyo kam yo jam jongki samla. Kalau ada yang ni ndai tang kam sorkar ndrai ban pemi kui de kilat kilenti. Bat ban yalam ru ya kisamla. Hakim babun kiliang ndai tang hakam sorkar. Ba sama kamat ki dar kunci kolong kacamata penuh di lak unsur yang dia buat Ya kani ka isu nomor kamde isu ke isu batmai kani ladi isu berim dia kata hak bodin hi hangno ka sateng hangno ka sakot tibat ya kani pemong mentam cing inya pendai oh ka wei ka bakini ki perlok jungi ki wan join mene kata kadai na ka kongres mahila komiti dong Shillong City bat kumjuk ro na BJP te kani kejing wan join joki mo sya NPP khamtam le kani konstitusi jonga kani ka aimen sim sipun ban bat kejing mo wan menteri lang kani ngagit scam makan wan ra ke kejing jong mo kreatif na Ha social media ang kan tau ha kipa ya ka NPP. Kumno kipa jong pi apo nar chlong kila uban sutu iya ka NPP. Kasan ni kaseng kawai kumong pimantan ikan tok kipa ba mo dan rai lada siskap di kejing tok kejing tok let's say kalak banlong ba kipa ba kim soho nak ta kadau ki sakan tok rai nakaliang jonga wala kan tok makanaro ngapan pen scam pa day lade bun ki baong ba mo ngin bud larang ngin bud NPP ro ngin bud ibaran som te katahi kadai kabenta ka ba nga sultanat kini kun persa UMLA mentane kini kun persa you know ya kata hadu menta te ngam patla ban ong te nrei long kat kum kejing sotu jonga kasai kidon hi arngut kibangi ngine khut kibangi ngine khut kala ban long bat sitting la ne ba oh UDP ru kini arngut hi ban kibangi ngine oh ngine khut
Siap jom tak kuat Bab yo la jing jom Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela Kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela Kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkela